Bongozi ke bokuthi litiya livele kokuthi kumele ulenze ungalenzi lapho usuke uthola ukuthi khona abantu abadala bayakhuluma ngamaphupho ukuthi yenza litiya. Abadala ke bakhuluma ngezindlela ezahlukahlukene ezisuke zikhombisa ukuthi kunetiya lekumele ke ulenze. Mangabe ke litiya sento kulivelile kanti waba ngumuntu longalenzi, liyakwazi ukuthi likwenze ube ngumuntu lothi mawulele uphuphe udla, noma ngaso sonke isikhathi mawulele ubone abantu labadlako. Emva kwalapho bese kuba khona into le bese iba kugula nje kungenako ngokuthi wena kunesiprofetho lonikezwa sona awusenzi. Liyakwazi ke lento ukuthi yenze ukuthi kube nento lehlala la emphinjeni la, uzongathi khonto lehleli lekubambile lengazi ukuthi manje lento seyizenza inesidliso, noma kube nento lengathi seyikuhlala lapha kulesifuba. Kanti lokho kwekhomba ukuthi yenza naleli siko lelitiya ekhaya, noma kwenze nalisiko lelitiya emsamo wena ungalenzi. Uyabona, uyaphupha izinkwa, uyaphupha emakhekhe, uyaphupha into ezidliwayo, uyaphupha izidlo, uyaphupha into emicimbi uthole ukuthi abantu bayadla, uyaphupha kungathi kuhlatshiwe, uyaphupha izinto ey'ningi, kodwa zonke lezi zinto lezo uvele nje ungazinaki. Ibese lento iyabuya izokwakha into lembi lapha emzimbeni wakho, iyaziguqula seyizenza ngazi ukuthi wena unesidliso. Ulenza ke kanjani ke leli tiya leli bantu abadala mase bakukhombisile? Uhamba uyothenga ubisi, uthenga ama-Tea-bags, uthenge ikhokhi, uthenge zonke lezi zinto lezi ezisebenza makwenziwa ke itiya, uthenge namakhandlela ngokwembalabala, noma lento uhambe uyoyiphengula ukuthi izokwenzeka kanjani. Abanye kuyenzeka amabalele babakhombise sileli tiya funa balenze kanjani, abanye ababakhombisi, kodwa kuba khona lezi nkomba lezi zisho ukuthi kudingakala ukuthi itiye balenze, kudingakala ukuthi ke bayiphengule ke lento lena. Uhambe ke leli tiya leli ufike ulenze ke emsamo, ubike wena ukuthi unguzibani uzokwenza nali tiye nganansi indlela nayi. Kuyashiyana ke kulesinye isikhathi khona ke lapho itiye uthola ukuthi lihamba khona ke nesilwane, noma ke uthola ukuthi lihamba notshwala ke thize. Khona litiya lidinga ukuthi ugaye, khona lidinga ukuthi ungagayi, khona nje lihamba lodwa. Uhambe ke litiya le ulenze ke ufike ke ulushiye emsamo, ushiye amakhandlela akho ekhanya. Bese ke abantu abadala sebabuya bazoletha ke i-confirmation ukuthi ke umsebenzi ke uhambe kahle.